haka Jingiakhun le kai Muaythai ke badang shudep long dang shen shabari Ngut kilayo ekanam job bakan thup yakaway ke Samla kan thai bat uway ushen rang. Hadin bakini ki rang bat ki thai le kai Muaythai ke lawan phai shalaka jongkari haka arpo ar tarik menta unailar hajar arpo ar kile kundu ru yakinong pathai kubor banyathu halo ke jingshem jongki haka ni ke Jingiakhun. Haka Jingiakhun bat kinong pathai kubor haka ni kasngi kirang bat ki thaya le kai ki bahapo ka satri jong ka Mauythai Association of Meghalaya hapo ka Jingialam jong president uba Angelus Sun layathu bahaka ni ka Jingiakhun ka balalong na duk ka khandai haduk ka laipo tarik mentau nailar arajar arpo ar Kuala Lumpur Malaysia ka Lumpung Yakob ka balatip kum ka IFMA Youth World Championship arajar arpo ar nakari barok kaway ki bami kari India kila don arpau lai ngut baro bat nakini san ngut kidai kibanakani ke jala Meghalaya. Kini kesan ngut ki kentup ya ke Samla Mary Christine Riang u Alphonsa Riang u bansa nam kerpang war khalo u Everest Lingdo bat ke Samla napi lawan bet nong spung. Nakini baro don kibala remno haka Jingiakhun haka final batang arngut kibala yok bankur Takma bakentup ya ke Samla Mary Christine Riang kibala yakun haka kategori hapadeng karta khatsau haduk khatsan snem kibahapo kalai pau prakilo kila job ya ke Takma rupa bat u Alphonsa Riang ru ubala yakun haka kategori hapadeng karta khatsau haduk khatsan snem kibahapo lai pau prakilo ula job ya ke Takma renong. Tingidon hang ni Christine Mary Riang ibala poi sa final ibala persa ya po Philippines kadai ga world championship kebadang dang sudap hani ki world championship kini hakisnam ibladap hadin ba la piu kan jong ni corona te le kai bha te hoj himda ong than hadu na kermen ban job gul medal re gadai burom ya country bangyo sulbar wan baar bat khamtam ya ka burom ya ka association jong ya ka Mauythai association jong ka of the Meghalaya khamtam ya ka state ro kawai bat ngidon ru ki bekini arngut ki belai simbenta ya ka ni ka kawai kru kata ka traditional jong ka ni ka Mauythai habang shwa mi le kai ya ka tournament ka no ru haba ndai pek kai ya ka ni le kai jong ka Mauythai kemun ngile ya ka ni kawai kru ka baki kaba mentau senam kemud kila organize bat kila pelong ru kumkawi ka benta na ka benta ka world championship banyo compete bat kiwi ki country tengi layo ni kini poisa ka semifinal te kila yo yu bronze medal bro Ngut Christine ka yo ya ka fight mong men ban biang ka ju usulbar bat ini ka Alphonse yo pada kum bronze medal hani ka wai kru. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.